Danes bomo naredili tunin namaz. Potrebovali bomo malo ribanega sira, kremni sir, tuno, malo česna in origano. Najprej vzamemo tuno. Odstranimo mast, ki je ostala na vrhu. Tuno damo v skodelico. Dodamo malo kremnega sira. Malo česna za okus. In malo origana, ker prelepo diši. Vse skupaj premešamo. Po okusu dodamo malo sira, če hočemo. Nato namaz namažemo. Jaz bom uporabila riževe krekerje. Ti pa lahko kakšen drug kruh. Meni je super. Kaj pa tebi?